Dia kan kapon nak kalian jonga kamu ni ki executive member jonga khasir akama district council. Kau akan kapon ban ai hubei Christmas ban ke juga poru ban ai hubei Snem Thymmai. Ya baru ki baik ba jonga dia kari ke jongi. Kamu gede baka Christmas ke dia kapon bagi recommend. Ye kisam ke jongi, ki snong ke thau ke jongi. Bakum juru aki bentar ki babe-babe. Christmas kadai kata ka festival ya ka ba la kemen untang ki pai Kristan ni buat ki bam Kristan do ya kemen lang ya kadai kasni magadi kasni mang ya kendu si sam ya kendu ki ba yeng ki ba sam ya la kemen ngadu ki kena ki sam la ba do ki ba ya ki balasan den rei ka jengmut dengan Christmas kemde e bang ya la kemen ki ki sam ku jong yiru ka don ka bentah ka ba amar ka jeng wonong brio jong tra jong yu Jesus Christ ka jeng wonong brio jong tra jong yu Jesus Christ kemur kawan rak yang kejeng sup, kawan rak yang kejeng kemen, bat tumjuru kawan rak yang kejeng kemen. Nak kalian jungi kum ke asal komiti juga district council, mengira simti yang ke isi yang dikasih nama kawan mata, itu yang kata kejeng kemen, mengira tray kamba susu yang ikam, nak kata kabit kabiang jungi pak bak kejungi. Oh ni ayat lagi yang paling kejeng yang kejeng penting, kejeng tray kam kejungi hendai, kum ke isi pat apa ni tray, nak kata nurut bakal mesim kejungi. Intrai dah kami siap ke bahu ingat bahu beliau UI yang kata kejeng tu ke bawah kejungi. Maka dia katahi ke balong kawan rakyat kejeng kemen, kawan rakyat kejeng kemen. Kejeng trekam kejungi bahu tu ngangit skam kawan rakyat kejeng kemen, kawan rakyat kejeng kemen dalam tak keri baka cak beliau kejungi. Hagai pat ke bentang kau amat keluar kan ke bawah baka kejeng balong beliau tu terajungi Jesus Kristus ke peniru yang kejeng snoret, yang kejeng longret kejeng agak bala kayu asam kulai. Nesua aja kata ngikan mau ba ikimiki kipa jong Jisu. Joseph bat kameri. Kamu ngitip kini kiba herbat yang nak Yesus iam jong David. Ndah bakila pai apa senang Bethlehem. Jemyo yeng basa. Markila bon kibri kibuan syakata senang nakam ta banto yang kanas mari. Rengi perkat agak jemkat beriu ke jongi. Kalau ngium long sam jong Joseph bat kameri. Ladi bayo yang ke jaka ke babiang. Namar baki day nak kata kajing kepada buram nak kajing sim. Ndai kem semna trek ban pau dia kata ndai kira ya hi kem kira pat ba ban wat kajing basah kem wat ke pat pat ba ketika por. Bat kai ke baraja kalau ka kum kati ke jo blai baki day ke basa akasem jikim rat en akasem kulai ke bang yatik baro. Apa pen pau baki day kem semna trek ban i tak ke buram ke jongki. Ya kata ka nam ke jongki baki her pateng nak kajing sim pen ban kira jit. Masa wat dah keyeng pasak juki merat badih yang diru balakha doktor ajungi Jesus Kristus. Jesus Kristus ru ada budang kena aduk barulah samla kejeng terekam kejeng ulah cakri preng jong kejeng longret ulah pendet ya ledi akaba keting kejeng boleh dah thor ulah sat buat dia kisajat juki senran kejeng kini kapen i berkatau ya kata kejeng longret jong trajungi no pedim jong dia kapate tika ingat apa-apa orang kan kapol kalong ru mengikum kita ke syakri. Ikum ki syakri pat ma. Tungai syakri dah kemesim kejeng smurit. Nak bagi pendet ya ladi langilong kita ki nom hikmat pat ba. Langilong kita kebetan ki syuki betan kabor. Amin yerungin bod dia kenduk sa jong trajung Jesus Kristus. Dengan syakri dah kemesim kejeng smurit nak kalongi syakri ki kam balang. Ni syakri ki kam song kam thabat kumjur ni syakri ka sahima sima kejungi. Kini ka khot yang ngaru berkaitan dengan kabor yang ngin syakri. Ya ki pat ba kejungi mengin syakri Aki senang kita tahu kejungi, nak mesim kejung smurit, nak mesim ke pahuh, nak mesim kata ingin wanrak kejung kemen, wanrak kejung baha, lembak kejung wan juga Khristmas. Sebab nak kejung keporu, lembak juga Snem Thymmai, ni sotu, ingin yat, saki katuan si banyak kenduk yang Snem Thymmai, noka pan ong kan keporu. Apa yang mengiyat yang Snem Thymmai, oh ni sudah pan ong ka Snem Thymmai ke Basuk ke kemen, penban ni sotu bakum kibriu, ingin kenduk yang kejung tenju. Yang kedua ia keding pengkiang akan tiai kejungi abang jam sia Snem Thymmai. Ai bah abang ia kedua ia keding tenju ia keding pengkiang. Dan pai pat chota balak ban weng ban penjam ban penduna ia keding tenju kejungi. Balak ban weng ia keding pengkiang kejungi bau tahu dia blai wangi ingat ban ni syakri. Lembak kerja Snem Thymmai khat ipi baro akan kapor nyiru dan IT hau blai. Punya lam kata tiai kejungi. Ia ke Snem Thymmai rengkat kejeng kemen. Engkat ke ikajeng community maka ika bertemai ke menginio makum juru paling kita ke bol kejeng ye minio mak yang dekasam ke bertemai penuan rak kejeng sup kejeng sanja ke ye kisam ora ikasam ke pahuh ke pahai ha kejeng em kejeng ni simat
ke sisi pat nashim kene kala ka kabu pat ai kubre Christmas ba Snem Thymmai pi baro kubre shibur